Okushaba oko kwahebwayo bwana mukuru wa Kabuyanda Faza Rodoviko ahimbisubwe obuyaba nagamba n'inkuyaja y'abikiriza aba babeteranire aha kereziya egi kwijuka ekiro kya Bikira Maria obuyatwarwa mu iguru. Bwene omukazi okoraga akiro kikureki eky'okuguza okutera okutwara mu iguru kwa Bikira Maria koraga ebitasiki yawe niki nonda kugezaho ki nonda kurugaho ukashaba ukagira uti nashaba byaba atweza kwetegereza na Bikira Maria akagezaho naniyo omukazi Yesu ogu yagira ngo buri mukazi ayine kubasa kandi ngo ayine omurimo ogwari kubasa kukora akabisaho ekaye kutari kurera emikono ategerize ngo bamuhe buri kimwe. aho eshongore cy'eshongore umugoteje ukatinde kumumanya kweli biracyeshongore ongahi no eshongore ngo ine goteje tumaisa ngo no kubasa ukabande emikono yabo mu mwenda ikaguma ifumikire kitenge ukashamba ryo mugore umugore note ngaho rwo mu rusika uze gukora amakamiti gafire kandi gafa twabandika twagayitira mwene ushobo kubundi no kutangwitirizo abaremba gutwisiza abandi bijya kutwere bitwaza makumyabiri kubeho ebirabo byinji byaretwa eky'abakristo barikweta okuzindukira no kusima Bikira Maria nyina Yezu. Omugandi okuza ekiro kya Bikira Maria okutemba mu iguru no munsi yona kwakuzibwa erizoba no kushaba aha kereziya ya Nyamitanga. Bishop Rambert Binomugisha kandi yaba nahwerwaho Faza Mugunda Darius na n'abasaserdota abandi. Archbishop Rambert yagira ngo ubucurezi bwa Bikira Maria no kuba omuntu uri kutina ruhanga ngo na no kutwara enda ya mutumo rukwera akabanza kutina ngo habo kuba obwirobwo omwiki okutwara enda kikaba kiri cyemu. Abamwe babasaba kwenda okali bamwitaka nabo tukatire Bikira Maria babantu gaha ashuzuru urukwera atali yaranga gende turangire shinerwa turangira Kristo urubagezi bitu. Bwa nyuma y'ikitambo cya misa habaho okuzindukira Bikira Maria. Na bwa nyuma ekishani cya Bikira Maria cyatwarwa omunju ye. Gashakwa Rusunwamanya na Arwasu.